Iselect Africa TV update ngiyakubingelela mbukeli futhi ngiyakwamukela igama lami ngingosi nenhlanhla. Undunankulu kaZulu umntwana wakaphinda ngene usamemezele ukuthi ngomhla ka-20 ku-August 2022 kuzoba kwenzika akuchaze njengesiko lokuthi-ke kufakwe isilo uMisuZulu kaZwelithini esibayeni kwakhangela amankengane. Uthi-ke naye lolu siko walubona kanye eminyakeni edlule, ngakho-ke kuyisiko olubalulekile futhi kumaZulu. Kanti-ke okunye uthe kuzomenyezelwa ezinsukwini mayelana nokuthi-ke lo mcimbi uzohamba kanjani. Zibukele-ke mbukeli ezikhulumela uShenge. Egameni lesilo samaZulu, Inkosi yohlanga uMisuZulu kaZwelithini kanye nomhlangano wabantwana obulaphana ondini ngolwesihlanu zing-29 July 2022, ngifisa ukumemezela ukuthi kunqunywe ukuthi isilo singeniswe esibayeni njengokwesiko lesiZulu. Esibayeni sasesigodlweni sakwakhangela amankengane ngomgqibelo zingamashumi 20th August 2022. Lokhu kwenziwe nje kuphela uba kufezwe elinye nje lamasiko esizwe sikaZulu. Leli siko engalibona kanye mina siqu ngesikhathi kungeniswa ingonyama uCyprian Nyangazizwe Bhekuzulu kaSolomon kaDinizulu kwaDlamahlahla kwango-1954. Isilo uBhekuzulu sahlala esihlalweni ngonyaka 1948 kade sabekwa. Kwenziwa isilo uBhekuzulu sesikade sahlala kudala esihlalweni, njengoba nakho namanje umzukulu waso osesihlalweni usowabekwa, njengoba nomongameli welizwe asamemezela waze wakukhipha lokho ephephabhukwini ley'memezelo zomthetho kahulumeni ebusa lelizwe ebizwa phecelezi ngokuthi i-Government Gazette. Isilo esikhothemeyo Inkosi yohlanga uGudluzwelithini kaBhekuzulu akazange angeniswe esibayeni, futhi akukaze kube indaba egudwini lokho ukuthi akangeniswanga ngani esibayeni nokuthi khona yena owashodayo. Ukukhishwa kwesitifiketi ngumengameli uRamaphosa yikugcwalisa nje lokho nje okushiwo ekushicileni komthetho ophaswe iPhalamende ophethe indaba zamakhosi oswela, kings, namakhosi amakhoyisana. Lo mcimbi ongena kwesilo esibayeni ubhekeke ukuthi uthanyelwe indlunkulu, amalungu esendlunkulu namakhosi. Nokho kufanele ngigcizelele ukuthi noma nobani-ke omunye ofisa ukwethamela lo mkhosi ukhululekile ukwenza lokho nxa efisa ukuya. Kuzomenyezelwa kulezi insuku ey'sele ukuthi lo msebenzi uyoqhutshwa kanjani ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhamba kahle ngendlela ehlelekileyo, ngenabuhiqi nengenangxoviya. Okwamanje isimemezelo yilesi esengisishilo ukuthi isilo siyongena esibayeni ngomhla ka-20 August 2022. Usuku lokuza kwamangameli uzonikeza isilo isitifiketi liyomenyezelwa ngesinye isikhathi. Okwamanje akukho lusuku olukhona futhi akukho okujahiwelo ngalo, ngoba kwakhulunywa ukuthi kuceliwe ukuthi kube khona izinto ezilungiswayo eziqondiswayo, kwavunyelwana phakathi kwethu nengwenyama eSwatini
Inkosi uMswati wesithathu kwavunyelwana futhi ngamtshena futhi nomhlonishwa uRamaphosa ukuthi wathi naye usiyozwa ngathi lezo memezelo ebengifisa ukuyikhipha ukuthi-ke awuphele umbuzo ukuthi kunini umengameli uyofika nini uyolethela isitifiketi. Isilo sesisesihlaleni saso sesibekiwe siyinkosi. Alinile akho mdaka ojahiweyo ngalokho. Ngiyabonga.